Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu mudukunda kandi muhora mudukurikiye. Iyi ni Chorale Christus Renyati yabateguriye isomo ryitwa Twige Muzika kandi ihora iribagezaho. Njyewe ndi Bahati Welaris. Twinjiye mu wundi mutwe w'isomo ryacu witwa ibipimo n'injyana. Aha nta kintu kinini cyane tuvugaho kuko ibipimo ibirimo aha byose twabibonye mu mutwe wa mbere w'iri somo. Nufata note ukazisoma neza uragenda ubona utuntu duke twaba twiyongereyemo, ariko kubera ubumenyi tumaze kugira mu muziki kuva ku ntangiriro aho twatangiriye kugera aho tugejeje, uraza gusanga byose ubyisobanurira kuko ni amoko y'ibipimo, ni amoko y'injyana, nuko ibipimo bishobora gutangwa. Niba twatanze igipimo cya kabiri kuri kane ukaba warabibonye, tugatanga icya gatatu kuri kane ukaba warabibonye, tugatanga icya kane kuri kane ukaba warabibonye, noneho tugiye gutanga icya gatanu ku munani, icya gatatu ku munani, icya karindwi ku munani, icya kabiri kuri kane, icya rimwe kuri, mbese ibipimo byinshi cyane. Kuri paji ya 90 muri note zacu urabisangaho, birasobanutse ku buryo buhagije kuko wamenye gutanga igipimo cya kabiri kuri kane, icya gatatu kuri kane, icya kane kuri kane. Ibindi byose no gukurikiza formule uko bishushanyije, hanyuma ugahita wihuta rwose. Umutwe wa 11 uratubwira ku bijyanye n'impuzarugwiro. Impuzarugwiro cyangwa se l'harmonie ni urusobe rw'amahame umuziki ushingiraho mu mikoreshereze y'imvugira rimwe. Iyo tuvuze imvugira rimwe ni uburyo bwo kumvikanishiriza amajwi menshi cyarimwe, byaba bikozwe n'abaririmbyi cyangwa se n'ibicurangisho. Impuzarugwiro rero ni urusobe rw'amahame, amabwiriza n'amategeko umuziki ushingiraho mu mikoreshereze y'imvugira rimwe. Impuzarugwiro kandi ni inyigo cyangwa ubumenyi busobanura neza ibijyanye n'imvugira rimwe n'uburyo bwo guhuza amajwi. Ishobora no kuba igisobanuro cy'urwunge rw'amajwi atangiwe rimwe. Aha niho tugiye kureba amwe mu mahame ngiro y'ingenzi mu guhuza amajwi menshi. Kugira ngo twinjire neza mu cyitwa impuzarugwiro cyangwa se l'harmonie, tubanza gucengerwa n'ibyitwa ibyimbo by'urwego rw'amanota. Ibyimbo ni ibiki? Les degrés de la gamme. Mu muziki buri nota rigira izina rihabwa naho riherereye ku rwego rw'amanota. Ni ukuvuga inota rya mbere muri gamme ya do rikaba rifite icyo ripfana n'inota rya mbere muri gamme ya re, rifite icyo ripfana n'inota rya mbere muri gamme ya mi. Ibyo nibyo tugiye kureba. Ni ukuvuga ko izina rikomoka ku kamaro karyo mu rwego rw'amanota ari ryo rishobora guhuza iryo nota n'andi manota ari mu nzego z'amanota zitandukanye, ariko bikaba biri ku rwego rumwe. Icyimbo cya mbere cyangwa se dogere ya mbere muri buri gamme, muri buri rukurikirane, yitwa imbimbuzi. Imbimbuzi ni inota rya mbere rya buri gamme. Aha ntabwo twongera gukoresha amazina y'amanota cyane, nta nubwo twongera gukoresha cyane ijambo amanota, ahubwo turakoresha ibyimbo. Ibyo bintu byitwa ibyimbo, uwo mwanya inota ryicayemo n'ubundi tugiye guha agaciro kuruta inota riwurimo. Icyimbo cya kabiri cy'urwego rw'amanota cyitwa ingaragirambimbuzi, la su tonique. Ingaragirambimbuzi. Icyimbo cya gatatu cyangwa se inota rya gatatu mu rukurikirane ryitwa ingoboka, la médiante. Icyimbo cya kane kikitwa ingaragirangoboka. Ingaragirangoboka ni la sous-dominante. Mu cyimbo cya gatanu cy'urwego tuhasanga izina ryitwa indatwa cyangwa se la dominante. Icyimbo cya gatandatu cy'urwego kikaba cyitwa ingaragirandatwa,
la su dominante. Icyimbo cya karindwi cy'urwego kikaba cyitwa inshozambimbuzi, la sensible. Icyimbo cya munani kikitwa imbimbuzi y'urunani, l'octave. Buri gihe intera iba hagati y'inshozambimbuzi n'imbimbuzi y'urunani ingana n'akagere kamwe, kandi ako kagere kakaba ari nyuranyazina. Ni ukuvuga ko haba mu rwego rw'amanota ngwiza, mu rwego rw'amanota mpina, buri gihe inshozambimbuzi ni ukuvuga icyimbo cya karindwi, inota rya karindwi, n'imbimbuzi y'urunani ni ukuvuga inota rya munani, bitandukanywa n'akagere. Niyo mpamvu akenshi mu misusire mpina, muri za nzego eshatu twabonye z'urukurikirane mpina, dusanga impinduzo ngejuru, ni ukuvuga diyeze, ku nshozambimbuzi. Nimuza kureba imyitozo yakozwe cyangwa se iyo mwakoze turimo tureba uko urwego rw'amanota mpina rwubakwa, muraza gusanga hari ahantu hari diyeze ku inota ribanziriza irya nyuma muri game mineur. Imvugira rimwe ni iki? Les accords. Mu muziki imvugira rimwe ni uruhurirane rw'amajwi yashyizwe hamwe kandi akumvikanira rimwe, yaba y'abantu cyangwa y'ibicurangisho. Imvugira rimwe niwo mutima w'impuzarugwiro. Ni ukuvuga ko ibikorwa biba byakozwe bikorwa mu mvugira rimwe, ariko amahame abigenga niyo yitwa impuzarugwiro. Aha niyo mpamvu tuvuze ko imvugira rimwe ari wo mutima w'impuzarugwiro. Ni ukuvuga ngo kugira ngo twubake neza icyo twita harmonie, twifashisha les accords. Hashobora kubaho rero imvugira rimwe y'amajwi abiri, atatu, ane, atanu kuzamura. Twibukiranye ko amajwi abiri ashobora no kuvugira rimwe, ariko ntiyitwa imvugira rimwe, ahubwo akitwa intera, intervalle harmonique. Ibi twarabibonye muri intervalle. Habaho rero amoko abiri y'imvugira rimwe. Hari imvugira rimwe bita imvugira rimwe y'insabane, cyangwa se l'accord consonant. Hakabaho n'imvugira rimwe y'insobane, un accord dissonant. Insabane n'insobane. Iyo tuvuze insabane mu Kinyarwanda bashobora no kubyita imvugira rimwe y'inyamibwa, cyangwa se les accords parfaits. Ariko n'insobane zishobora kuba les accords parfaits, kuko turaza kubona amabwiriza abigenga. Iyo uhuje imbimbuzi, ni ukuvuga urwego rwa mbere rwa icyimbo cya mbere cy'urukurikirane cy'urwego rw'amanota, ukayivugira rimwe cyangwa ukayihuza n'ingoboka, ni icyimbo cya gatatu. Ukayihuza n'indatwa, ni icyimbo cya gatanu. Ukayihuza n'urunani cyangwa imbuzi y'urunani, icyimbo cya munani. Bavuga ko hakozwe imvugira rimwe y'inyamibwa, cyo tumaze kwita l'accord parfait. Ni ukuvuga inota rya mbere, irya gatatu, irya gatanu n'irya munani. Habaho kandi imvugira rimwe mvano. Imvugira rimwe mvano ni iki? Les accords dérivés. Ni imvugira rimwe z'inyamibwa, ni ukuvuga les accords parfaits, ariko zidafite imbimbuzi y'urunani, ahubwo aho yakabaye hakaba irindi nota. Mu nyandiko nyamuziki iryo nota risobanurwa n'umubare uba ukurikiye izina ry'imvugira rimwe. Uwo mubare usobanura aho iryo nota riherereye, aho iryo nota ryasimbuye imbimbuzi y'urunani riherereye mu rukurikirane rwa mbere cyangwa se urwa kabiri uturutse ku mbimbuzi, inota fatizo ry'urwego. Mbimbuzi ni inota fatizo ry'urwego, kuko niryo riba ritangiye urwego kandi rikanatanga izina ry'urwo rwego. Ibintu byose byubakwa kugira ngo twubake urwego rw'amanota tubishingira ku nota mbimbuzi. Muri note zacu kuri page y'105  , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 105 , 1
urwego rw'amanota biriya byimbo bitandukanye bishobora guterana hanyuma bigakora imvugira rimwe. Hari uburyo bwinshi bwo gukora imvugira rimwe, guhuza amanota menshi. Twebwe twari tuvuze inota rya mbere, irya gatatu, irya gatanu n'irya munani, ariko hari amanota menshi ashobora kujyana. Niwinjira neza muri izi note mu myitozo kuri paje y'105, 106 ndetse n'107 n'108, urabona iyo myitozo. Ni ibintu two kuvuga ngo byumvikana, ariko bisaba kubitinda mugasoma neza ukamenya inota rya mbere ni irihe, irya gatatu ni irihe, irya gatanu ni irihe, ese andi manota ashobora kujyana uvanyeho iryo nota nayahe. Muri izi note biragaragaramo. Icyitonderwa ukwiye guha agaciro nuko ibi turi kuvuga ntabwo bibikwa mu nyandiko, ahubwo bibikwa mu mutwe. Kuko nukenera kwandika, guhuza amajwi menshi wandika, ntabwo uzajya gushaka aho wanditse amabwiriza agenga uko ayo majwi ahura. Wagombye kuba uzi ko do ijyana na mi, ijyana na sol, ijyana na do. Ubwo ni 1 3 5 8. Igihe cyose ugiye gukora imvugira rimwe, inota uhereyeho uribara nkaho ari imbimbuzi kugira ngo uze kuza kugira 3 5 8 uturutse kuri rimwe. Uburyo bwo gukora ihuza rugwiro mu ngenajwi ya la. Turabashimiye ko mwakurikiye muri benshi nk'uko bisanzwe, ariko kandi mbere y'uko dusubika isomo dusoza irya none, turabibutsa gukora share, like, muri comment turakomeza kwakira ibitekerezo, ibyifuzo, ibibazo, kugira ngo turebe uburyo twakomeza tugatunganya isomo rikajya ritugeraho ritunganye kurushaho. Ariko tunabibutsa ko subscribe ari ngombwa. Utarayikora n'ubuzi utarayikora, mwibutsa ako kantu kugira ngo isomo rijye riza hita ribona ku buryo bwihuse. Mwibuke kandi ko kwiga ari uguhozaho. Uko amasomo agenda akurikirana, ni byiza ko mugira imbaraga zo kujya muyasubiramo. Iyo ko muyasubiramo niko mugenda mugira uburyo n'ubushobozi bwo kumva azagenda akurikiraho. Ngaho rero nimukomeze mwige kandi mwigire kumenya. Murakoze. Byiza.